gwatana gwa opposition eritukuria rero nigo gwakora etaro yabo bene asorogongo rwa Gusii asibaba bakuria chira chugo chikomorusia umugambyo bono muraibu wense ya Kenya Daktari William Ruto asekerogo na boigo nigo balia chira chugo chikoigwana na komosokia umurwaniririo yomo kolenta ogotolia ochia asense ya Kenya asiabirike uchandika kolengana na barabunonye nabo nigo abarayabu babiri bagotababuna bachigokora okubwatana na boigo okuigwana elio komusukia Daktari Fred Matiang'i oyo kabaire omuwaziri w'oburendi obukuru anenasoe asekerogekyo elio gotolia ense ya Kenya. Umurikito Gilbert Kobi noroboti oruo asobwime. Ababwatani abaria bakiombekeria gekurwania serikali y'Uburayi wa Kenya kwanza yani United Opposition nigo yabeira asorgongo rwa Gusii asa matukata tobono litukorio mweri ryarengeri litukoria rero nigo bachakira umusangerukano bwa sense mo yogembo asabanya ko bagusanga n'abamenyi bense meyo ukurandia kwabo niko kwarenge ubube buri serikali yanya ko bage gukorera abananchi na ankeria keri babwata basunya ko bakonya abananchi mono asogokeania ebango gucha koreto Burayi buruburunge gokeania ubuiti bw'abantu abo bagotebekana guitwa n'abasigari nabe guchikorenta demokrasia iguchikoreta obwasyoku no Burayi buruburunge. Mambo hata kule kwetu ni one time. Tumekubaliana hapa mtakuwa nyuma ya Okengo Matiang'i na nyuma ya serikali ijayo United Opposition. Hiyo ndio tumekubaliana na tukubaliane Kasongo ni one time. Igo. Asanteni. Umugo konunya ko bogo sansa murabange ase chinsemo aho bari konyana ko bagotenena asa barayi bari kunyana ko bakomoko boko Fred Okengo Matiang'i ase kunyana ko bakwirurukia ebandere ya United Opposition. Abarayi bande boigo mborokyo kugokigwo kwabo aso kumusira chintunde chitari yemo na boigo gocha kunyana ko bakomonia ase chingongo inye chinse ya Kenya. Nataka niongeze wasichana wawili nikisema Wiper sema komboa Kenya. Wiper. Nikisema Jubilee sema mbele pamoja. Jubilee. Sisi ni United Alternative Government. Hii ni serikali ambayo tayari inangojea kuapishwa ama sivyo? One term. Hebu nione one term. Hai Makuzo hai. Mimi mnajua ni mtu ya DCB. Chama ya kufanya nini? Hapa Muguga mnasemaje? Ati mnasemaje? Hapa ni one time. Wacha nione Harambee. Wewe Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe Mwizi. Kasongo asiende. Tumekuja hapa mbagenda wika asensemo ya mugonga aswanya ko bagotenena gukwana na kumuganiria maya Fred Okengo Matiang'i rwasiki sagia ao cy'Uburayi. Tumekuja hapa kwa kiongozi wa jamii ya Gusii na msemaji pekee wa jamii anaitwa Dr. Fred. Ndio kiongozi wenu. Tutembee naye tunavuta serikali kabisa. Nionyeshe kwa mkono ya kwamba hivyo nimempitisha. Asanteni sana, tutakuja kutembea tena. Thank you. Nigo baba gukurira umusangerekano obo asensemo ya Nyamache nabo igo gokiria asensemo ya Masimba banyako bagukurira umusangerekano obo matuka atatu asorongo rwa Gusii ase county ibire cya Kisii na Nyamira umusangerekano moneno nyako bagukurirwa asensemo ya Masimba ukugenda kwa bange bari banyako bagoswaso kubatana kuyiran kuriyanga abarayi abayiga ba United Opposition basinya ko bagocora oyo mobo iri bachunya ko bakumurwa gocyase abakenya bamachore gochunya ko bakurwania William Ruto igarucinga gicikura cyo mu mwaka 2027 kiranyare ko bakigoika ngori boteria getembe kurwase orongoriga orugima rwagucha amariyetane nje Gilbert Kobi.